Mansang kapay, mansang kaselelya, mango puksaraw masani me yeirano match, me kauno coach kachin kapikata, o kamuyongoy kichanan keperan, o kapangayi. Ranwach ye chun silu, niesil, riyaket riyapke. 2020. Arya, men welcome ka Rusia, melal nan marainan ranach. Walianti, chon kauna pata, o ya ach kapingang ka Rusia. Makinyang tau tapong kauna pata, orong-orong masanan coach. Likisang ach kaping, ima walianti kich koroso, pilpakipang kupurakan koros. Kichan lalapach, wanaway mawa, puyo kikauna coach, utang kalangan nga chamawar. Ranwach kichapil bang purong-rong panamasanan coach, imipil man wiyaki announcement, kala kaysa keo, o pil kala kwalo, ni Sochik. Main ko ipil mang purong kakilaka kukupur koros, masanan coach wiya propose ran koros, masanan coach mapil nakier, te proposer ka school kan, sang na sompong riyaw sa malar, imelukekin kami yan anikiyan sa umaw, tau tapon live, takapil ka wala ng YouTube, pweki kasto kan, tamasan ng coach kan, pilrakretier na YouTube. Sangan tapikil makomuyanan rapaki, kombantiar na YouTube. Makatkatete tuwan na child more, mapansawasakin komu yamuman na mo bangkak lukayang Christ na namun more, mapansawasakin komu tuwan kapakat, sawasakin komu tuwan watawatak masanan coach, tuwan na mo pan maula, tuwan na mo wiyasa ang poetiman, sang chocha manko, ipakire mo, kichan kakoirta, ren kauno, asaya chapung, tatangki, kichanane, tiarnan masanan coach. Amen, kapanga coach. Arya, may sangwachiman pilwatakang kichacha iran puke, wan wiyamen, kakelapan namun maornan marainan ranwach, iran pukwach pilkosang nan malkaka, ikamela maayok chayo kupana malkaka riyay saksilu, ranach malkaka tuway sakeo. Mepilkat katete yang kichama coach, yay Silepatail. Aryay pangwatakang kichama sani, meman makintiar awasan rock ren kauno, meman makin mimi pan silapan wasalapalapo, yay makakpachuan ng coach. Kamu me sound tarapay o silapay, kamu me ay coach, may kinliki. Main ko tana meman wewe ke pilipiliyo match, meman me pilata. Epang kacintare yukasang makapar rirkoros, o sang-sangan somaw koros, makin kamela aramas. Hallelujah. Kacharong wasamaw, epang kacintare yukasang makapar rirkoros, o sang-sangan somaw koros, makin kamela aramas. Main ko socha me coach maapal ren at saka no coach. Kauna pilpang kamaw yala somaw me renta masaikin siya pilwini, coronavirus kauna pang kamaw yala. Iminta pilipiliyo ma. Meman makotong kauna, meman malikiyangi, meman malikwari mara, meman makiyang kauna amor. Kalangan ng coach. Apang kachin katupali kunu katil limakan. Kasocha pan parkin me coach, panapal pan nin lima. Sapol malalapwach pan sisilayuk o tarayukala. Kasola pan masak me coach, nakapar nipong. Te mawan karwaro ang nguk ninran. Te somaw lusuluskan makin waway selinan rochoroch. Te sangin suwat chekan makin kamela aramas ninran. Main ko sang chocha wiwiyawi. Sang chocha pilpang koto mo chal makchay say kinchasa. Apo yay no yo sang ren kauno. Mesapol ma silasil ran mimipo chal. Is yamoma imay kangkang kin kichal. Makay paki magchay kin kangkila kapakap kachay sula kamil lakaw no pagchay paki ang sa magchay syok lang pasapang chay laman makaw no sa chamelal nan sapol mamasan. Miya step ta miya kakeo makamuyongay ani kimon kichan kak kaparapor kimasa ng coach. Ya acha maura na ko yang kaw no kayo. Akaw na ang pangkak sinsilaw apapaliyo pil kisang kicha somaw sila tuwin sa kanachamor. Aramas kit kak puputi mela limam. Te aramas nen pilpan kak kapiluk pana. Ap socha mepan kawayukala.
kapampin kelang kemasaman o katete tuan masuatakan arpan ala kalokolok. Pwede kaya mo wiyakilar kaon na tarapam o wiyakila wasalapalapia silapam yay mesocha mesuat koch pan lalangog. Socha kalokolokeo pan karantong impam. Koch pan kachin kasila kenug sa palmachon langkan. Pwede ren apaliyuk wasakoros makapang kolaya. Rabang kolkinu katiparal kan, porater tipakalakal ning chakay kan. Kapang sok pon layon o sinengkan. Pon layon komat o snake poison kan. Wow, amen, amen. Coach kachin masani, rong wasaj ma. Ibang kamaurala irailakan makin pakong ya. O ibang sinsila irailakan ma asa mangoy yay kauno. Amen. Maingko kauno coach pang kachin wiya mea coach. Ap imintani chapio. Kamu yo ngoy mia acha. Kayon kak magchanano ya. Kachanano mo itang kray sa chamor. Kachanano pakong kauno ya pakong kaunon paikong sa palmamasan. Okay. Ay so magchaw ya cha part. Kauno coach pang kachin wiya Amen. Amen. Ni arpan lekwariya ipan sa pangrail. Ni arpan lalangapal ipan yeyang rail. Amen. Ipan kapichiraila o kawawiraila. Ipan kachingikan rail maur waray o ipan kamaur raila. Mangko wasayo kasampal kapil na ni sakwano na ipan kachingikan rail maur waray. Kachel kakan gun maur waray. Ikamila mapakchuchuk chaykan matamatawat ak chaypilkan ko saya. Mamela kupuran coach in mela. Okay? Ime man kakilakakan kichayl ma. Pilipil ko'y makamuyo ngay wiyata. Kachakak pilatak chan mamor waray. Kachapil kak pilatak chan matang mela. Saan kan me angin suat koros mo yaw ni sampa. Kachasachakak changasang. Apoy magchakak kuya. Kachakak tatangki. Kaporapor ke masanan coach. Pwede pungo manamanan masanan coach mamimia recha. Yamaman pungo manamanan masanan coach recha. Ain sa makrais kachin yeyas recha. Ain sa makrais makauntar maurach. Once makamuitang krais ang maur. Masanan coach. Sang koros maminan masanan coach. Pung manaman Ime pilang pukan ipro iralaw te saksilo limaw masa niyang kichayl. Me sochapan kasi kichayla sochapan likit maliyay kichayla. Arya ime mang kakilakakang kichayl main sangach. Irawach kichana sa makauno coach yeyi silapacha. Kichapilata ko parapor ke kauno kotongi. Lukwaryangi po kauno coach pan sa wasay kicha. Ako yung kakimi man pa kumakakinyang rongorong masa ng coach. Saik pa kayo kapilatakan mo itang kray sa more. Ay manintawi makauno yalachalach niya mong yang. Revelation 3:20. As siya kunuti, uyaw-yawi yat makampan sapang pasapang watch. Lachalach watch. Yat makampan may tangi and kaunta ang mamawar. Arya imay mang purang tsaka kilakay kitsa may sangach. Tamakampil ni sawas, tani sauchik. May ngaman paki, kamuyan sopayang kauno. Wasa inanan masanan ko chang kichaman sangach e inanan saisal. Okay? Me pilal makchaman morwaray. Kauno coach kakach kiyang kicha. Okay? Apo kamela lamesang nan masanach pilkasalayang kicha me man. Wat kamay pilata. Okay? Asyanta me karusya. Me man makintiar awasan rock ren kauno. Me man mapangkotongi. Ak chiki-chikila o kakintayang kauno. May yachingoy. Ipilataran watch, poyan kiyang kamuyay more, kamuyan wiyala ay kauno ay sangkamor. Okay? Meman makakakchikikla. Akchikikla kay temparite no pukyal, yaluteran mau, ngilmaw. Okay? Akchikikla yay, paikong tama coach, masani. Masani iter wiya mo, isuchapan wiya. Amen? Arya, iman wiya kicha announcement man sang watch, kalangan ng kamu mapil rong-rong masanan coach. Purang puratak laki sakyo. Okay?
masa ng coach pa ang propose, kapakap, o pil, kelak walu, ni sau chicken ranwich. Kalangan chapaneo pa na kapakap, ya chakapung kau na may sangwich. Kalangan kiyang kau na sa mamasan, kamelele, mesang koros pilel, acharan wach magchapil pang gateway sa chalpilipil tamak chapan wiya, chapan kaping kiyang coach, sila silin coach, and yiyang kicha nan wasa koros. Kalangan nen komo mang sa may coach, kalangan kaping kiyang komo sa pol na mamasa na nga chimor, mang sangwach, mang sam komo mawiya, coach aman, coach nat sila sil, mawiya sila patch. Kabing kiyang komo melalo, Father God, iyay kapakap may sangkapwach, meman marongorong ngilay, meman mapirongorong sa pol na mamasan mang sam, apsaik mo itang komo Lord na na maur pakeo. Ipukatang komo Lord Jesus, maur na ramas manager Lord. Ngano mo yan kachinsair, ngano mo yan richingata, mang sam sa nakchiki-chiki lang mo silang mo yo Lord, and call upon to you. Sanintayang komo mang sam, masuchakich mekoch, makakiyang kich tipachakan, kom kachlong na nach maur wiyalach kauno at sang komor, kom yakin kichla, sang anaramas makom kachin kupurki, sang ranwach pilpang kukulacha, mang sam po sa polang mo kan korosan po itapo nach maur, melal mang sam, mapilaramas kitpan ko to Lord, tachimun chichi yo Lord, in the darkness, O Father God, mawino mang sam, pilsang church, so mawo Lord, mang sam so chach kelap, mia ach pung ay so makomukach rej. Kalangan kiyang komu, we take this authority, O Father God, Lord Jesus, po komu mamasa ni, mang sam, peweti er sang karusia, mimre naman ki. Kalangan kiyang komu manamanan peweti, kalangan kiyang komu mang sam, pung koros, makam kachin kach kiyang kich. Ikabing kiyang komu Lord, pilel maur waray sa kakaniki, po kisang ni Pilipilen, mamaur ke maur makam kachin kupurki, awiya kisakis kapaye o mang sam, masapanan ke maur waray. Kalangan kiyang komu karusia nan maray nan ranach, Lord, nan Pohnpei, O Father God, mainland, mang sam, Guam, Hawaii, Lord, all around the globe. We pray and I release the blessing, Lord. I release, O Lord Jesus, kapay mang sam, maula mang sam, poita mang sam, norwaray mang sam. Kalangan kiyang komoy. Lord, tibil kapakap kila Rusia, Lord, once again, O Father God, in the United States, O Lord. I pray, O Father God, for the true of your constitution, O God. Lord Jesus, ikalangan kiyang komumang sam. Mela sa polang mamasa na mapasa neta, Lord Jesus, country watch, O Father God. Bring restoration, O Lord, upon this nation. Kalangan kiyang komu, Lord, leader koros, I pray, O Father God, for the wisdom and the knowledge, O Lord, and the submission, O Father God. Lord, ranak chiki-chiklaw sapmitang sa polang mamasan. Kalangan ng komumang sam. Wasakan koros, Lord, may attacking the enemy will come from. We resist, O God, in Jesus' name. Kalangan ng komu, may you bless each and every one, O Lord, in this room, O Father God, nan kona patamang sam, ewe moran kona pata, Lord, kilikilang wang komu, Lord, para no, Father God, puwe kisa po lang makalangan lapalap ng ran koros. Kapnga komu, kiyang komu kaping, kiyang komu lingan, wow, numaranach kaun komu kalangan Jesus Christ. Amen. Amen.